wisanze kuri Rim Podcast tuguhaye ikaze, aho ubwira ubw'ibirangirire ku isi n'ibyamare, aho ubwira ubw'abategetsi ku isi, aho ubwira ubw'ababiliyoneri bushyirwa hanze. Njye nitwa Mr. Rim, iyi ni Rim Podcast, reka twizere ko mwakanda subscribe. Ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, zibumbatiye amashami atandukanye agize igisirikare cyuzuye Joint Force, akora afatanyije kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu, amahoro n'iterambere. Reka tuganire ku mashami makuru cyangwa se service n'ibice bigize RDF kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Nizere ko ukomeje gukanda subscribe kuri Rim Podcast, niyo chaîne ya mbere mu Rwanda ugiye kujya ukurikiraniraho ibiganiro bicukumbuye, ibiganiro byuzuye kandi ibiganiro bigezweho. Mu mashami atandukanye cyangwa se service n'ibice bigize RDF hazi ingabo zirwanira ku butaka zizwi nka Rwanda Land Force. Iri ni ryo shami ririmo abasirikare benshi rishinzwe kandi kurinda ubutaka bw'igihugu. Hakaza ingabo zirwanira mu kirere zizwi nka Rwanda Air Force, ni ishami rishinzwe kurinda ikirere cy'u Rwanda no gutanga ubufasha bw'indege za gisirikare. Hakaza ariko nanone inkeragutabara babita Reserve Force, aba ni babi cyane, ingabo zikora igihe zikwiriye, zishinzwe gufasha ingabo zihoraho arizo Active Force mu gihe cy'ubutabazi cyangwa izindi nshingano zihariye. Ishami ry'ubuvuzi rya gisirikare rizwi nka Military Health Service, rishinzwe kwita ku buzima bw'abasirikare n'imiryango yabo ndetse n'ibitaro bya gisirikare. Hakaza kandi undi mutwe uteye ubwoba witwa Special Operation cyangwa Special Forces, ni umutwe w'ingabo zihariye, agatsiko k'abasirikare batojwe badasanzwe, Special Forces Brigade. Iri ni ishami nakubwira ko rikomeye ku buryo utabyumva. Ni bamwe mu bakora training idasanzwe ku rwego rukabije kandi ku rwego ruteye ubwoba. Amashami afasha mu mikorere cyangwa se branches department, ni amwe mu mashami n'ubundi afasha igisirikare cy'u Rwanda RDF mu kugera ku ntego zacyo. RDF igizwe kandi n'amashami ajejwe imirimo inyuranye, staff offices, kugira ngo imikorere igende neza. Haza ishami ry'abakozi bazwi nka personnel, ishami ry'ubutasi intelligence, ishami ry'imirwano operations, ishami ry'ibikoresho n'intwaro logistics, ishami ry'imyitozo training, ishami ry'ubufatanye n'abasivile ni Civil Military Cooperation CIMIC, ni ishami ry'utumanaho rizwi nka communication. Hakaza kandi irindi ishami ry'imari rizwi nka finance, ishami ry'amategeko legal. Amashuri n'ibigo bya gisirikare bituma ingabo z'u Rwanda zikomeza gushininga cyangwa se zikomeza kurabagirana. Nakubwira nk'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, RDF Command and Staff College, ishuri rya gisirikare rya Gako Military Academy, n'ikigo cy'imyitozo inasho kizwi nka National Combat Training Center. Iyi miterere ituma RDF iba ingabo zihinduranyije, joint structure, zishobora gukora imirimo itandukanye haba mu gihugu no hanze yacyo. RDF muri Afurika y'Uburasirazuba ho barayitinya kubera ubutasi bwayo, imikorere yayo n'imyitozo idasanzwe, ikindi igisirikare kitabona. Ese imyitozo, imikorere, ubwenge byose babikura he? Kandi igisirikare tuzi ko cyavutse vuba, kiyubatse vuba, ibi byose cyabikuye he? Niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu wakanze subscribe kuri Rim Podcast niwe ubasha gusobanukirwa buri kimwe, aba ari umuhanga muri buri kimwe. Ntabwo ushobora gusobanura iterambere rya RDF ngo urisoze utabanje gusoma ibitabo byibura ngo bigufate iminsi 3. Ingabo z'u Rwanda zatangiye nk'umutwe w'inyeshyamba, ariko uko imyaka yagiye ihita zahindutse igisirikare cy'umwuga kandi gifite ubushobozi buhambaye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'iyo hagati. Byatewe n'iki? Imyitwarire myiza n'ubunyamwuga. Uyu munsi RDF ifatwa nka zimwe mu ngabo zifite ubushobozi bukomeye mu bijyanye n'imyitozo, discipline no gutanga umusanzu mu mutekano w'akarere n'uw'isi muri rusange. Ntabwo ishidikanywaho nk'igisirikare gikomeye kandi gitinyitse ku isi. Ubikure kuri Afurika ahubwo ubishyire ku isi. Rwanda Defense Force cyangwa se RDF igizwe n'abasirikare bari hagati y'ibihumbi 33 n'ibihumbi 35, bakora akazi ka gisirikare mu buryo buhoraho bizwi nka active duty personnel. Izwiho kuba igisirikare gifite amahugurwa akomeye n'indero ihamye, igizwe n'ingabo z'ubutaka, z'ikirere ndetse n'imitwe yihariye izwi nka special units.
Byongeye kandi hari abandi basirikare n'abapolisi bari mu rwego rwa paramilitary bagera ku 15,000 bakora imirimo yihariye y'umutekano. Ibisobanuro by'ingenzi ku mbaraga za gisirikare z'u Rwanda urabisobanukirwa ubanje kumva abasirikare bakora buri munsi bazwi nka active personnel babarirwa hafi 33,000 n'ibihumbi 35,000. Abasirikare b'inyongera bazwi nka reserve personnel cyangwa se reserve forces babarirwa mu 20,000 abari mu rwego rwa paramilitary hafi 15,000 harimo polisi n'imitwe yihariye. Ingabo z'ikirere zizwi nka Air Force zigizwe n'abagera ku 1,000 zibanda cyane ku gukoresha akajugujugu cyangwa se helicopters mu bikorwa by'ubufasha n'umutekano mu kirere. Uruhare mu karere, u Rwanda rufite uruhare rukomeye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni, aho rufite abasirikare barenga 2,000 mu bihugu bitandukanye, ndetse no mu butumwa bwihariye bw'umutekano muri Central Africa na Mozambique. Ibikoresho bya gisirikare RDF ifite imodoka zirenga 250 zirinda amasasu zizwi nka armored fighting vehicles, imbunda ziremereye zizwi nka artillery, ndetse na kajugujugu zifasha mu bikorwa bya gisirikare. Wongere wibuke ko igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se RDF cyamaze gutera imbere ku rwego ruhanitse cyane. Ubu mu Rwanda uruganda rukora intwaro rumaze igihe rukora, ndetse mu bikoresho bya gisirikare byifashishwa mu bikorwa by'umutekano byamuritswe mu nama mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika ISCA, harimo imbunda nini nino zikorerwa i Kigali mu Rwagasabo. Uruganda rukora intwaro mu Rwanda rwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation ruzwi nka REMICO, rukora ibikoresho bya gisirikare ingabo z'u Rwanda RDF. Mu zindi ntego rufite harimo no gufasha ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho bya gisirikare mu rwego rw'ubwirinzi. Ni uruganda ruri mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda cya Kigali, rukaba rukorerwamo intwaro zikoreshwa n'ingabo zirwanira ku butaka, zikoreshwa n'umutwe w'ingabo zihariye, ibyo guhangana n'iterabwoba, guhagarika imyivumbagatanyo, ibyuma bitorezaho kurasa n'ibindi. REMICO ikora ibikoresho bya gisirikare ku bufatanye n'uruganda rukora intwaro rwa Israel IWI, ndetse zemewe gukoreshwa ku rugamba. Magingo aya zikaba zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Israel. Nakwibutsa ko mu mbunda zikorerwa mu Rwanda harimo Masotera izwi nka pistol n'imbunda nini zirasa muri metero 500. Izi zirimo RD5, 300 PQL n'izindi. Harimo n'izikoreshwa na ba mudahushwa nka AC Sniper, RD Sniper n'izindi zishobora kurasa muri metero 800. Harimo kandi zo mu bwoko bwa machine gun nka Negev URMG, ndetse hanakorerwa n'indeba kure zifashishwa nijoro zizwi nka night vision sights. Byinshi mu bice bigize izi mbunda bikorerwa mu Rwanda, uretse nk'amasasu, ububiko bw'amasasu, magazine na lens zitumizwa hanze y'igihugu n'ibyo gusa. Uretse intwaro zikorerwa mu Rwanda zamuritswe harimo izigezweho zikorerwa mu Misiri, Turukiya n'ahandi, kuko u Rwanda uyu munsi rufite ububiko bw'imbunda rutura kabariwe utazigera upfa kubona n'amaso yawe, kereka igihe hagira agahugu gashotora igihugu cy'u Rwanda. Dore ko igihugu cy'u Rwanda mu busanzwe, mu mvuga isanzwe, rwitwa igihugu gito, ariko byagera mu gihe cy'umutekano, byagera mu gihe cy'imbaraga, byagera mu gihe cyo kurwana, igihugu cy'u Rwanda cyitwa igihugu kinini, igihugu kirefu, igihugu kibyimbye. Ari cyo gihugu cy'u Rwanda, kuko cyihariye mu bikorwa byari byo byose, yaba igisirikare gitoje neza cyo ku butaka, mu kirere, mu ikoranabuhanga, mu buryo bwose barakubomora bakagupafura. Niko bakora, bitwa RDF. Ingabo z'u Rwanda zizwi nka Rwanda Defense Force RDF, ni urwego rushinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu, umutekano w'abaturage no gutanga umusanzu mu mahoro mpuzamahanga. Reka nze nkuramburire buri ngingo, kuko tugiye kwibanda ku ngingo zigera kuri 7 mu buryo burambuye kandi busesenguye kandi busobanutse. Wahageze kuri Rim Podcast, nizere ko amaze gukanda subscribe kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kimwe, ababilionezi, ubwiru bw'abategetsi ku isi, ndetse n'ubundi bwiru bw'ibyamamare ugomba gusobanukirwa. Ubundi amavu n'amavuko n'iyubakwa rishya rya RDF ryatangiye gute? Nyuma y'umwaka w'1994, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, u Rwanda rwasubiye ku busa. U Rwanda rwatangiriye ku busa mu nzego nyinshi zirimo n'umutekano. Icyo gihe hakenewe kongera kubaka igisirikare gishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda, aho gushingira ku moko cyangwa ibice, gushyiraho igisirikare cy'umwuga kitivanga muri politiki, gutoza ingabo nshya ku mahame y'ikirenga, kurinda umuturage, kubahiriza amategeko mpuzamahanga no kubungabunga amahoro.
Hashyizwe kandi imbaraga mu guhuza abahoze mu mitwe itandukanye, gushyiraho amashuri ya gisirikare n'amahugurwa ahoraho, gushyiraho uburyo bukomeye bwo kugenzura imyitwarire bizwi nka discipline system. Ibi kandi byatumye ingabo z'u Rwanda RDF ziba igisirikare cyubakiye ku mahame aho kuba ku marangamutima ya politiki. Ni gute RDF yaje gutera imbere mu buryo bwa professionalization, mu buryo bw'ubunyamwuga cyangwa se modernization, mu buryo bw'iterambere? Amahugurwa ari ku rwego rwo hejuru RDF niyo ntego yabo. RDF yashyize imbere amahugurwa asanzwe ya gisirikare, amahugurwa yihariye ya Special Forces, ubufatanye n'ibihugu by'inshuti mu mahugurwa no gusangira ubunararibonye. RDF kandi yaje gukora icyitwa ivugurura ry'ikoranabuhanga. Mu myaka ishize hagiye hongerwa ibikoresho by'itumanaho rigezweho, gukoresha drone z'ubutasi, kuvugurura imodoka zirinda amasasu zizwi nka armored vehicles. Intego ni ukubaka igisirikare gikoresha amakuru, intelligence driven military, aho gushingira gusa ku bwinshi bw'abasirikare. Iri ni ryo banga rikomeye RDF ikoresha, ikarangira isize n'ibindi bisirikare bikomeye byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ntawashidikanyaho ko RDF iri mu bisirikare bihura n'ibibazo by'umutekano muke, yaba na hano mu karere k'u Rwanda. Uko zihangana n'ibibazo by'umutekano w'akarere, akarere u Rwanda ruherereyemo kagize amateka y'imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba. RDF ikoresha ubugenzuzi bukomeye bw'imipaka, gukorana n'ibihugu by'abaturanyi mu gusangira amakuru, cyane cyane abo bahuza. Ingabo zihariye zifite ubushobozi bwo kwinjira vuba mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. RDF yagiye igira uruhare mu kurinda umutekano mu bihe by'umwuka mubi w'umutekano mu karere, igamije gukumira ko ibibazo byambuka imipaka. RDF kandi ikagira uruhare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bizwi nka peacekeeping leadership. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitanga abasirikare benshi mu butumwa bwa United Nation UN. Ibi ntabwo tubishidikanyaho. RDF yagiye yohereza abasirikare benshi cyane muri Central Africa, Mozambique, Sudan n'ibindi bihugu tarondora. Mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, abasirikare b'u Rwanda bagiye bashimirwa imyitwarire myiza, bagize uruhare kandi mu kurinda abasivile, bagize uruhare mu kugarura ituze mu duce twari twarajajwe n'intambara idashira. Ibi byatumye RDF yubaka izina rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Umwihariko w'ingabo z'u Rwanda, umwihariko wa mbere ni discipline. Indero ikomeye nimwe mu nkingi za RDF, ntabwo bishidikanyaho. Uzahere ku basirikare muturanye bajya bagerageza bagataha mu bice by'iwanyu cyangwa se quartier z'iwanyu. Iyi discipline nicyo kintu cya mbere kibaranga. Icya kabiri kibaranga ni rapid deployment capability. RDF izwiho ubushobozi bwo kohereza ingabo mu gihe gito cyane aho gikenewe kandi nyinshi. Icya gatatu bazwiho ni civil military relations. RDF igira uruhare mu bikorwa by'iterambere, kubaka ibikorwa remezo, gutanga ubuvuzi mu baturage, gutabara mu bihe by'ibiza n'ibindi byinshi. RDF yibitse intwaro n'ibikoresho bizwi nka capabilities overview. Amakuru arambuye ku ntwaro aba ari ibanga rya gisirikare ubundi, ariko muri rusange RDF ikoresha icyitwa assault rifles. Ni imashini gani zigezweho, igakoresha armored personnel carriers cyangwa se APCS. Ni intwaro zitwara ibisasu, helicopters nka Mi-17, mortars n'izindi artillery zo kurinda umutekano, drone z'ubutasi n'ibindi bikoresho biteye ubwoba. Icyo RDF ishyira imbere si ubwinshi bw'intwaro, ahubwo ni ugukoresha neza izihari, gushingira ku makuru n'ubushishozi. Ugiye kugereranya igisirikare cy'u Rwanda n'ibindi bisirikare byo muri Afurika y'Iburasirazuba, hari abemeza ko RDF ari kimwe mu gisirikare gikomeye mu karere bitewe n'uruhare rwayo runini mu mahoro mpuzamahanga, discipline, rapid deployment, mu buryo bwo kohereza abasirikare benshi bagasagurira amahanga mu bikorwa by'umutekano. Ariko ku bipimo nk'ingengo y'imari ya gisirikare, ubwinshi bw'ingabo cyangwa intwaro zemereye cyane, hari ibindi bihugu bifite ubushobozi binini kuruta RDF mu buryo bwa support, mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'ubushobozi. Ariko RDF ikaburusha ikoranabuhanga, ubutekinisiye no gukoresha abasirikare bake. Ibyo bigatuma RDF isiga ibindi bisirikare. Bityo mu rwego rw'imyitwarire n'ubunyamwuga, RDF iri mu bihugu bya mbere bifite RDF mu rwego rw'imyitwarire n'ubunyamwuga. RDF iri mu bisirikare bya mbere mu rwego rw'ingengo y'imari n'ubwinshi bw'intwaro. Si cyo gisirikare kinini kurusha ibindi byose muri Afurika.
wongere wibuke ko ubuso bw'u Rwanda rusange ari kilometero kari 26,338 gusa, kikaba ari igihugu gito giherereye mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika. Ni gute kandi ni ukubera iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubuso busaga miliyoni 2 iramutse igiye mu mbaraga cyangwa se mu mitsi n'igihugu cy'u Rwanda bufite ubuso busaga 26,000 gusa butageze no mu birometero 100? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahita ibipfiramo ku rwego rwo hejuru. Njya gusoza ino nkuru nakubwira ko ingabo z'u Rwanda zavuye mu bihe bikomeye byo kwiyubaka nyuma y'umwaka 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, zigera ku rwego rwo kuba igisirikare cyubaho ku rwego mpuzamahanga. Zashyize imbere ubumwe bw'igihugu, discipline, professionalism, peacekeeping leadership. Umunsi RDF ifatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye z'umutekano n'iterambere by'u Rwanda, kandi izina ryayo rikomeza kwiyongera ku rwego mpuzamahanga. Reka dufate umwanya tubashimire cyane abo tugiranye ku musozo w'ikiganiro kuri ino chaîne yacu yitwa Rim Podcast. Mwakoze kubana natwe. Reka twizere ko no mu kiganiro cy'ubutaha tuzabonana. Ngandika muri comment icyifuzo n'igitekerezo cy'ikiganiro twazagukorera, kuko iyi ni chaîne y'umuryango wanyu yitwa Rim Podcast. Nje nitwa Mr. Rim. Mwakoze kubana natwe.